ассалому алейкум ҳамватанони арҷуманд. бо пешниҳоди нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо хабарҳои ҷиноятӣ ва натиҷаҳои фаъолияти кормандони милитсия шинос менамоем. бо шумо ҳастам Морухсор Таваллузода. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ёвон ба каҷрафтории як нафар гумонбари ҷинояти дуздӣ хотима бахшиданд. сокини 34-солаи ноҳияи Хуросон бо гумони даст доштан дар содир кардани ҷинояти дуздӣ дастгир гардид. гумонбар борои ғайриқонунӣ як сар аспи сокини ноҳияи Ёвонро ба яғмо бурдааст. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши ҳамкоронамон. баъзе нафарони ҷиноят пешаву фурсатталаб ки гузаштаи доғдори ҷиноятӣ доранд, барои амалӣ сохтани ниятҳои нопоки худ такраран даст ба содир намудани ҷиноят мезананд. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ёвон дар асоси аризаи сокини ноҳияи мазкур Шаҳрванд Қувватов Муҳаммад Раҷаб оиди аз ҷониби шахсони номаълум бо тариқи пинҳонӣ дуздида шудани як сар аспаш ва ба соҳибмулк ба маблағи 8000 сомонӣ расонидани зарари ҷиддӣ зимни пешбурди корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ як нафар сокини ноҳияи Хуросонро ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир намуданд. Шаҳрванд Ёров Раҷабалӣ соли таваллудаш 1990 сокини ноҳияи Хуросон ки қаблан бо моддаи 245 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шуда ва аз ин ба худ хулосаи лозимӣ набаровардааст, боз такроран даст ба дуздии моликияти шаҳрвандон задааст. айни замон ном бурда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташ бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. давоми ҳафтаи гузашта кормандони шуъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Сиптамин зимни хизматбарии ду далели берасмияти гумрукӣ ва пардохти боҷи давлатӣ тариқи қочоқ ворид намудани маҳсулотро ошкор намуда, маводҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба расмият дароварданд. шарҳи ин ҳуқуқвайронкуниҳо дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. 330 адад машруботи спиртии намуди оби ҷав бо ғунҷоиши 1,5 литра 162 адад ва 168 зарфи ним литра ҳамин гуна нӯшокӣ ва маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, меваи хушки себ предмети асосии ҳуқуқвайронкуниҳост ки қочоқчиён аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ворид намуда дар ҳудуди маъмурии ноҳияи Спитамин аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ боздошт шуданд. оби ҷав тавассути сабукрав ва хушкмева бо истифода аз автомошинаи боркаш бо мақсади тиҷорат ба ҷумҳурӣ ворид шудааст. дар иртибот ба ҳолатҳои мазкур дар асоси моддаи 577 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон интиқоли ғайриқонунии мол ё воситаи нақлиёт аз сарҳади гумрукии ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои лозима тартиб дода шуда барои қабул намудани қарори қонунӣ ба раёсати хадамоти гумрукии вилояти Суғд ирсол шудааст. таъкид менамоем ки дар баробари ҷарима ҳамчунин ашёи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ мусодира карда мешавад. воридоти пинҳонии ҳар гуна молу маҳсулот бидуни назорати гумрукӣ барои истифодабарандагон пеш аз ҳама аз он ҷиҳат хатарнок аст ки моли ворид шуда аз санҷишу ташхисҳои дахлдор нагузаштааст ва бехатарии онро касе кафолат дода наметавонад. дар баъзан маврид шаҳрвандон бо мақсади рӯйпӯш намудани аъмоли ношоистаашон ба кирдоре даст мезананд ки ба худу пайвандонашон доғ меорад. шаби 1 марти соли ҷорӣ муроҷиати шаҳрванд Ҳабибов Беҳрӯз Сафаралиевич соли таваллудаш 1995 сокини шаҳри Бохтар кӯчаи Ҷалолиддини Румӣ корманди бахши хизматрасонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файза ба милитсия оиди аз ҷониби 2 нафар шахсони номаълум мавриди латукуби шадид қарор гирифтан ва тасарруф намудани маблағҳои пулияш ба миқдори 60,000 сомонӣ ворид гардид. дар доираи хабари мазкур бо мақсади ошкорнамоии ҷинояти вазнин кормандони милитсия маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ роҳандозӣ намуда дар натиҷа муайян намуданд ки худи муроҷиаткунанда Ҳабибов Беҳрӯз аз соли 2022 минҷониб дар ширкати болозикр ба ҳайси хизматрасони тиҷорати фаъолият намуда дар ин муддат 53,000 сомонӣ маблағҳои ширкатро тасарруф ва ба эҳтиёҷоти худаш сарф намудааст. сипас шаби 1 март тахминан соатҳои 23
با مقصدی روی پوش نمودن مبلغ‌های از شرکتی بالا ذکر گردیده تصرف کرده‌اش در کوچه عمری خیام شهری باختر خود را در داخل جویبار آبگذر پرتافته به سلامتی‌اش جراحت‌های گوناگون جسمانی رسانیده سر و رویش را آلوده خاک و لای نموده است. بعداً به کارمندان شرکت زنگ زده ابراز داشته است که گویا 2 نفر جوان ناشناس او را مورد لط و کوب قرار و به سلامتی‌اش جراحت‌های گوناگون جسمانی رسانیده 60,000 سامانی مبلغ‌های به شرکت تعلق داشته را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. نام برده با بیمارخانه انتقال داده شده. عیناً چنین خبری بر دروغ را به کارمندان میلیسیا رسانیده است. گرچندی برای رساندن خبری بر دروغ آید به صادرشوی جنایت وزنین آگاهانیده شده طریق خطی بیانات داده است. از سال 2022 تا این جانب در جدمم فیضه کار فعالیت میکردم. در 2 سال دوام کاریم 53,000 سوم قرضدار شدم. شب 29 و 1 مارت تقریبا ساعت 11:30 به خلاصه اومدم که خودم را در جویبار پرتافته از همین قرض خودم را خلاص کنم. با مقصدی بر همین چیزای بر دروغ گفته گویا که 2 جوانی نامعلوم مرا زده از سومکایم شاید مبلغ 60,000 سومانه را گرفته تصرف غیب زده است. عین حال وابسته به ساختن جنایت وزنین و رساندن خبری بر دروغ آید به صادرشوی جنایت وزنین راهزنی نسبت بازداشت شده حبیبوف بهروز طبق طلبات ماده 346 قسم 2 بندهای ا و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز و تفتیشات ادامه دارد. ادامه برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی. مشغول شدن به سیر و جادو و فالبینی سبب شد که نسبت ساکنی 80 ساله ناحیه همدانی ولایت ختلان تاثیر رسانی حقوقی تطبیق شود. نامبرده در منزل استقامتیش به این گونه کردارهای غیرقانونی مشغول شده است. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه همدانی طبق معلومات‌های به دست آمده چهره مردم فریبانه باز 1 نفر سحرگر و جنبرار معین کرده شد. شهروند سفرف سعدالله ساکن 80 ساله جماعت دهات مهنت آباد ناحیه همدانی به فعالیت غیرقانونی سحر و جادوگری مشغول شده خود را در بین مردم غیب دان مشکل کشای و حتی نجات بخش معرفی نموده و مردمی گمراهی که به او اخلاصمندند به دام فریب خود میکشد و از آنها برای حل مشکلاتشان مبلغ میستانیده است. شماره عمده اخلاصمندانش زنان ساده گمراه بوده بیشتر به مسئله های عائلوی از جمله گرمی و سرد کردن مناسبت شوهر و خانوادگی، بخت کشایی، فرزند طلبی، جادو براری، پیشگویی تقدیر و به همین مانند مراجعت میکردند. هنگامی از نظر گذارانی منزل استقامتی نام برده ورقه های کاغذی با حروفات عربی نوشته شده با مقصدی به دوست داشتهشان رسیدن جوان زنها عملهای سحر و جادو نموده که به مزاجانش پیشکش میکرده است. این چنین کتاب‌های با حروف عربی نوشته شده 1 مقدار مبلغ‌های پولی از مزاجانش دسترس کردهش یافته مصادره کرده شد. باعث تأسف است که نفرانی در این سن و سال باید در نگاه نسل‌های از خود خردتر نمونه احترام و با راه درست هدایت نمودن مردم باشند. اما این مردی به این بزرگسالی رسیده قلابی و مردم فریبی را به خود پیشه کرده است. نسبت سفرف سعدالله با ماده 482 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده جریمه تطبیق گردیده است. تشکیل پایگاه توسط واسطه نقلیات و در جای ایست با شدت دوزناندن автомашина خلاف قاعده‌های عمل کننده بوده. در برابر جوابگری در پی داشتن احتمالی به حادثه‌های ناخوش انجامیدن را نیز دارد. نوبسته از تاکیدهای همیشگی برخی از رانندگان دست به چنین عمل نامطلوب زده پایگاه و در جای ایست با شدت چرخزنانی نقلیات را به نوار گرفته در شبکه‌های اجتماعی پهن می‌نمایند و با این رفتارشان مغروری و خودنمایی را نشان می‌دهند. کارمندان شعبه بازرسی دولتی автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд ҳафтаи равон ҳамин гуна қоидастезиро ошкор сохтанд. муайян гардид ки ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи мерседес бенз рақами қайди давлатиаш 9999 UR02 абдалиев меҳрон зикридинович ساکنی ناحیه 8 یکجا با راننده واسطه نقلیات تمغه تایوتا آونسوس رقم قیدی دولتیش 6601 MK02 رحیموف موبینجان مهدینویچ ساکن شهر خوجند در نزد ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت واقع در شهر خوجند پایگاه نقلیاتی غیر رسمی تشکیل نمودند.
илова бар ин онҳо навори пойга ва дар ҷойи ист бо шиддат чарх занондани воситаҳои нақлиёташонро дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн карданд ки амалкарди ин ду ронандаи худписанд дар баробари хатарнокӣ ба ҷони худу атрофиён ҳамзамон ангезаи ташвиқи ин гуна бадрафториҳоро низ дорад. нисбати абдалиев меҳрон зикриддинович ва раҳимов мубинҷон муҳдинович бо дастрасии талаботи моддаи 326 иловаи 1 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба мақомоти суд ирсол карда шудааст. ронандагон бояд хуб дар хотир дошта бошанд ки ҳар амали ноҷо ва сарфи назар намудани талаботи қоидаи ҳаракати роҳ ҷони иштирокчиёни ҳаракати роҳро дар хатар гузошта метавонад. ҳамзамон ҳар нафар бояд донад ки воситаи нақлиёт ва кӯчаю роҳҳои нақлиётгард воситаи дилхушию худнамоӣ нест ва риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ барои ҳама ҳатмӣ мебошад. ташкили маъракаи фотиҳаи тӯй ва нонишканон мутобиқи моддаи 10 қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон манъ бошад ҳам мутаассифона баъзе аз шаҳрвандон талаботи қонунро нодида гирифта гоҳ пардапӯшона ва гоҳе бо вонамуд кардани маросимҳои дигар онро доир менамоянд. масалан 24 феврал шаҳрванд урунова матлуба салимбоевна соли таваллудаш 1979 сокини маҳаллаи 18 шаҳри Хуҷанд дар хона иstiqomatиаш маъракаи фотиҳаи тӯй ки бо ибораи ноншиканон маъмул аст гузаронидааст. маъракаи исрофкориро кормандони шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд муайян намуда нисбати ҳуқуқвайронкунанда бо дастрасии талаботи моддаи 481 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. бинандагони гиромӣ, некандешию рострафтории мо ва эҳтиром гузоштан ба қонун ин беҳтарин омили пешгирии ҷиноят ва осоиштагии ватан аст. бо вазорати корҳои дохилӣ ҳамкорӣ намоед. телефонҳо барои тамос 221 21 21 ва 19 19. хайр.